Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar hachiar tu silian sang puya Sarkar lai punat khona kumsom pare chunglam COVID-19 shridan apek me ka ngai thatu te shridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 shri laka invena lama alawin thada lo ula ina tom tatin tul to palo chuan pon chuak lo ula mai tum no vo medang nai lo kudle mai ti file shridan lak te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kan hoi shedu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat panhi pathum pakwa pasari pariat bial pali parugle pakhat bial pasari pangaba ka mizoram tan pakhat bial panhi te biak po thereng ani tuna chon chanchin tharlong thlak thun zomang u tukena COVID-19 din mun she thar bera mi zare somni pangai nan kai ti mu chu ani Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Aerosports Association tem ser chief bong chom tlanga integrated tourist circuit cheng viable chilele noi samruk poret cheng an saka hong ram chunga chikai mu chu atamna ber Kerala state a chon shileng in zia omlam anapan thailo rampuma covid vaccine dose viable samruk pasirile noi samruk panga chung pek ani to tukena COVID-19 din hun hriat tharbera mi zare somni pangan an kai ti mu chu ani a sample test zong zat sangkuwa somret pathum zinga za pakwa point bial pariat an positive ani tundin muna shikai to zong zat hi singruk sangkhat zani somret pakhat ani a singa sangni somret enkol damani to a enkol lai mek singkhat zanga sompasari tlingin mi zani somhin thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory shikai za som pathum mu chwani a thuna laboratory sample test zinga somnga an positive a rapid antigen test ma COVID-19 positive mu chwa thar hi zarok somli pahni ani a FIA test a somni positive mu chwa anom bokani mishing sangkhat zela positive mu chwa to za thi somnga pasari ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to za thi somni anga chut ani nimin kaidar nga lechan ve khan pu aral muana kum somsari zuang tui chu COVID-19 awangin ZMC a thia September ni khata shikai ti mu chwani a ZMC a dhalu ngal ani nimin khan Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram Aerosports Association ten ser chi bong som tlanga integrated tourist circuit cheng viable chilile noi samruk pariat chenga an saka hong Puzoram Thanga chuan Mizoram lailia khovel ram dangte hibna tur NEC sum manga masa ten munma thatak le chonom tak an pe fel theita chu lom amati thu soin a tho chona tanga atumna enkara ropway siam tha ti thu te a tho chona tang tan tuit nyang nar jok supply ni thine turin ro tui da khol man tang kaya poimo thu te soya Sports Minister Purabad Romoi roite point thu soin masa ten munma thatak an nei chu alom pui thu soin Adventure Sports a Mizoram mainelo North East le India rampumin bungthar an kayati a hei hian tourism lama po Mizoram le India ramin hma na satakin ason pha be sei thu te atumna mun thatak Mizoram sarkarin alei to thua soibok he huna hian ser chief bial to MLA pulal du omale Pusiram Zawa advisor to Chief Minister le official dangte antelani masa tourist circuit hi ser chief le ketumin kar kongpuya tanga kilometer thumla omni a apan na kongpo thataka siamani a he circuit a hian mikhwal somthum chuang thlantheina tura ruaman ani Nimin Khan Deputy Chief Minister puton nuya UDNPA department enkol tu chuan Kolasip Solid Waste Management Center Kolasip di hunzolami a hong puton nuya chuan COVID-19 Sri Lanka ra Mizoram sarkar chuan theitop chuin masona na athok zelati a beise angin masona kal chaktok lo ma se kil sang masona thar nei theinan malak zelani atia Kolasip bial to MLA puke larinlena Minister of State point hu soin a bial chunga nge masona bung thar mutur omta chulom omati thu soya bolhlo song bola konga thok tu ten har satna an to kani chuan a hnena shil shelo tura cha in theitop chhapui ain huam thu shilani Kolasip Solid Waste Management Center hi Mizoram sarkar noya UDNPA department noedin ni in Swachh Bharat Mission scheme sum hanga thoni a na hi zone changni sompuru khan thotranani he center hi Kolasip rank te ko na changa bairabi panakong kilometer sarivela hla oma amun hi hectare thumle point pali zaw ani Health and Family Welfare Department Minister Dr. Arla Thanglena State Medicinal Plant Board Chairman ni Bok Hovin Ayush Apke Dawar Ram Nim Damdoi Kotkaya ti program chu Minako Tual Zola Neni a India Ram Zelena Kumsam Sri Panganalomna Azadi ka Amrit Mahotsav kal Zela Sarkar lai pui Ministry of Ayush Noya National Medicinal Plant Board Roman Nas nei ani Dr. Arla Thanglena chuan Sarkar lai puin chung tinte Ram Nim Damdoi medicinal plant orle zual tura adu awangin
ramzele na kumsam seri panganalom na nipa formin he hun hi ne ni atia State Medicinal Plant Board in ramhnim damdoi thaji sang asem chok dona chungtin ten mani kot kai le mun an nerem changa pianga phun tangkai taka mang turina somani Ayush upgrade the ramhnim damdoi kot kaya ti hi rami puiten ramhnim damdoi in shia chene zona tura injirtir na ani a he program kalpui zelna tan hian State Medicinal Plant Board chuan ramhnim damdoi thaji sang asem chok dona hrechiang du tan State Medicinal Plant Board Instagram SMPB Mizoram emo www.smpbmizoram.com ate entheina omani Azadi ka Amrit Mahotsav kal zelak malakna pakhat ramhnim damdoi chin pun cultivation of medicinal plants chu tun thani khat khan Directorate of Ayush bungkona Dr. Khongai ren thai CEO SMPB chona lo hong to bok ani Health and Family Welfare Minister Dr. Arla Thanglina chuan World Bank Group kaltlanga Mizoram Hriselna Rural Timasona Tour $, maktadoi somli hu Mizoram Health System Strengthening Project MHSSP chu Nimin Khan Taxation Auditorium Minekoa ahong MHSSP honnain khoma hian Dr. Arla Thanglina chuan Mizoram chunga khopuile thingtlang khosang sanga damdoin omte ti changtun ba ka man ruale damdoi thajoka thuamte thoktu sang mamona phusuk te an ngai poimo thu soya heng mamona te hi MHSSP kaltang hian ti hlo tling turin theito pan chhuwa dona ti a minister chon tunkar chunga New Delhi a sarkar la puya dor chungchang ta langin jaika sum cheng viable se zanga manga saktur zema bok cancer super specialty hospital po ta tho tran thuai the abe se om ti asoya American Embassy New Delhi ho tu ten anin komna health sector Mizoram ti masona tura tho ho dan tur an choi ho thu po soin hei hian ra tha aron chonge be sei ommati minister en hontak Mizoram Health Infrastructure ti changtuna tura hian Health and Family Welfare Department to implementing agency ani anga kumnga chunga tho tur ani longklai le lungle inkar kong le zauna na tho mek chu ningani khan longklai DC Dr. Andrew H. Vanal de Kahovin Central Oil Shwai tu ten huna an en he hunai longklai DC chon hun masabera kongsia zona lai chu ngai poimo masaturin thok tu ABCI te chu hrila damlo na tak te man mo takin mun puilama phur ngai te anom thina tuna kongden mun chu damlo in phuna chi ani lo thu sein kong zauna du anga tholei the ani lo lai pon kong khuar zol lai chu atheng anga no thin turin na thok tu company ho tu te chu hrila kongchia zona lai phei chu chunjan jamin atur huna thok suak thei turin kholnen vil turin a hril bok ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangkop chuan India ramin zalen na amu kumsum sari pangana lomna kalpui mek polling quiz competition tuntha August ni sompali in rin ni atanga chanin kumthar August sang hi somhi pahi thleng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin ni zan chanchen thar puan huna piang in zo na puan ani anga atuk pathian ni zan chanchin thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adong don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar longai pachinam che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani ram chunga shikai mu chwa tamna ber Kerala chuan Shrilagin je omlam ala pan theilova dar kar somni plikala chungin shikai sing ni sang ko za thum somni pani lai mu chwani a hei sample noi khat singruk sang thum na zeruk sambo pakhat te satangin za som pasari point pakwa pakhat ani mi za sam thum pakhatin thi puile a ti hian ria wanga thi hi sing ni sang khazan ni somret antling to a heti la hen rive en koldam sing ni sang ni zakwa som thum paret anom bel le a tundin huna rive en kol mek noi ni sing ni chuang an om ani rampuma covid vaccine dose viable somruk pasari le noi somruk panga chuang pek ani to heng zinga dose viable somnga pani hi dose khatna ani a dose viable som panga vel hi dose ni na ani thung sarkar la pin ram chumi pui chak taka vaccine pek ani thenan kumin juni somni pakhata tang khan be puya thak ani heti lai hian rive en koldam zat hi za zera somko pasari point pali panga ani
Afghanistan sarkar thar din tura malak me ka Mullah Abdul Ghani Baradar chu anram shuai tu thar ani tur thu Reuters news agency chuan soi Mullah Baradar hi Taliban din tu thita Mullah Omar Fapa Mullah Mohammed Yaqub le Sher Mohammed Abbas stanek zai te chuan an tho pui don ani Mullah Baradar hi Taliban din tu te zinga mi ni in kumsang ni som khan Pakistana Karachi khopuya sipai ten an mana hemin hu hian kumsang ni som pret khan chu zelen ani hetilai hian Taliban ne Ahmad Masud Pol te chu Panjshir Roma anen be thun zom renga Panjshir hi Afghan province zinga Taliban do dar tu omsun ani to ani chanchin thar serti top na tang pui tugena COVID-19 tin munchia tharabera mi zare somni pangan an kai ti mu chu ani Chief Minister Pozoram Thangan Mizoram Aerosports Association ten ser chief bong chom tanga integrated tourist circuit cheng viable chelila noi samu pret seng ansak a hong ram chunga shikai mu chu tamna ber Kerala chon Shrilang in zia omlam alapan theilo rampuma COVID vaccine dose viable somruk pasari le noi somruk panga chuang pek to ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani